Jua-jua, shalom man banta krina kekelengan Tuhan. Meriau kurta, jumpa kita, ibas acara pepalam pusuk. Sili dibas kanal YouTube YKB berbahasa Karo. Guna ngalokan kata di bata, perlebih mari sada kita, ibas tutu, ertutu kita. Di bata Bapa kami si mada kuasa, di bata Bapa si dem lias ras perkuah hati. Ibas pasenda Bapa, mesikal kami megiken ras ngaluken katandu si badia. Maka ngerana kaman kami Tuhan, kami ngusikap guna dengkehken ras ngaluken katandu. Reh kami man bandu, ibas Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Senina turang kekelengan Tuhan, judul renungan sili dibas surat wasiat, mekapken jaga kelengate, erpalasken Mazmur 30. Janah si jadi penekananna, Mazmur 30 ayat 6a, kata di bata nina. Pernembeh Athena kentisik ngenca, kini ulina tetap asa umur geluhta. Senina dengan turang kekelengan Tuhan. Warienda negaranta Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Erkawitan ras dunia pendidikan, isu kesehatan mental paksa eda jadi keprihatinan sebelang-belang dunia. Derem jelma, terutama kalak sing muda, menanami frustasi ras depresi. Deba kelumunan ia jenari bunuh nabana. Gambar nenda buktikan maka manusia sekel perluna kelengate. Senina turang, ibas kekuatanna selaku manusia, Daud menanami frustrasi si mesangat. Ia skala raja, tapi ia be rentan. Mesunah ia dabuh, paliras manusia si biasa. Ia be ikenai kebiaran si berat. Tupu ngalaken musuh-musuhna si terus gempangi ia. Bas kecibal si bagena merupana, Daud gejapken maka sekel ia perluna Tuhan. Layang ngasup ngelu si sada. Senembas ia kapna Tuhan sangana merawa manbana. Tubung musuh-musuhna keke nerang ia. Tapi ibas dampar si deban, ikejap kena penampat Tuhan. Semaka nina, pernembah Athena kentisik ngenca, kini ulina tetap asa umur gelukta. Lias ras kelengati Tuhan ma, si pegegehi Daud mulihi, ras mahanca, menang ia, nangdangi masalahna. Senina turang kekelengan Tuhan. Bas kegeluhan si derpa persoalan ras kini la tentu. Selaku manusia, mesunah kita be frustrasi ras depresi. Erkitekan sie perlu kal kita kelengate Tuhan guna baluti ras begegehi kita ulihi. Kelengate si bagai
sidat keribas Kristus, singajari kita kelengate bandirinta, bagepe galak sideban. Kelengate si bagenda si harus si jaga, guna jadi gegehta, lakom kena doni, si derpa, isu kesehatan mental enda. Kelengate enda pe, harus si ban, jadi roh tapi tendi, pendidikan nasional ta. Amin. Mari sada kita ibas tutu. Bujur Bapa, bujur Tuhan katanu si badia, guseh man kami. Pengasup kami, dalankan katanu singgo ialokum kami. Ijaga kami, kelengate ibas diri kami, jana enda kape, idalankan kami, rekelengate kami, nandagi teman kami manusia. Si keleng-kelengan kami, arasieda krina kami, sehat jua-jua, sehat jasmani rohani, ibas kegeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus, nguruh kami bertutup. Amin. Terjangja nama renungan ta ibas warena. Jangan lupa si like, subscribe, ras bagikan, manterem teman-teman ta. Arasienda kita mau ikut berita si meriah. Sehat, ras mencuah-cuah kita krina, di bata tetap si masuk-masuk.